chuan mi tu poina kan mole e mi tu poina kan ton thei vek thil lom tak mai lungpu chol kan ti mai te e thocham mo heart attack kan ti mai ang chi te kha ang chi te kha engtin nge khang ang laka khan kain ven te yang engtin nge khang khalo tok thut tai la kan enkol thei ang ti kha ron se kan tumanga ole basa a chuan lai mi pakha chu a chaw thut maya ti chuan a thlua a thok a chama a duk tang hal vek maya a chuan a basa chuan nurse fel le engtin yang thiam tak mai kha lo chuang ve ta lo maya a oma anem so chota aka in thok a pe boka ni rei lo te a chuan amar phu churon om le a aron sin chuak le a thok te poron om le ta ti chuan midang tran puina in dam doinan hruai ta ti chuan he nurse fel takina ti hi cardio pulmonary resuscitation CPR antimeya chu chuan ya khovel hun ranga ni tin hetiang a chau thut le lungput chol thut hi thleng thina CPR manghian na tam tak an chan chu ani riani chuan CPR kan ti a hi nge an sei fo thina chu zol nei Eliza na mei thai fa ti dam kha nia Eliza kha mei thai fa chunga khanin vai thum apok khopa chumi nuwa alo dam lea ma son zelin veini tleng hianin ti dan thazok tapin kumsani som tleng khanin ti dan tur an siam thar zela ti chuan 2010 guideline a phei kha chuanin ama ti dan hun rei tak lo pom le zom to airway breathing circulation antia chu thlakin CAB chest compression airway breathing anoti ta hiala chuan CPR hi doctor le nurse dam doi lama thok zong le police le sipaite le tlom nga ya mi chan chuak tin ta hianin an hre turania i saw le thiam zo ka kan zirti ri pem em mai ni chuan CPR dan hi ol sam theyang ben no soi tum tai la ole mi ni ko shelawa tlukina mo athok lawin mo alung phua chole moni chuan ama saberin tranpui tu kauturania kan vela mi tranpui tu kan ko fatanga chuan damdoi lam thiam kha ko wata tha a hai hi chan chu mani mai ne tiang dam lo na te hi en kol an theilawa chuan mi min tranpui tu ra kan som te kha mi dang zel kha an kau theyanga ke mani kha nin dam lo pui pui chau kan ngai tu thei bak do ni chuan mi ni ko shalo thok la lo le lung pu chor kan huin tran pui tu kan ko ma seper turani ole kan dam lo boy som chu kan but sang thal tiranga a om lai taka kan nem hal zot turani ya i om anem na tu lai hi nunta in karu a ania minute khata vai za tal atam inchis nia thuk nem turani ya chuan puitlinga chuan oma vai som thum nem zel nuwa dam lo hi thok vai khat pek turani a chuan omanem hi apai mo ema wangin cholo turani ya ti tur pai mo tang tam tak oma se second ruk ai rei cholo turani ole oma vai som thum nem nuwa hian damlo thok kong te en fia turani ya damlo thon kha chuanin mania thon tuma maro chu an soka an lei emo thil dangin emo a no thina hetiang damlo te hi an khabe atangin an lu a koi dak turani ya chuan ka le soka no tuam chuan lak chua sakte po kha anga thin bokani ole oma vai som thum nem zo vele khanin damlo chu vai khat thok tir zel turania chuan damlo chu a thok mel lo wang khanin thok hi a chan chuak tu ta hianin pek angai ve thina an ka a thok an pek ang chi an ham ang chi temo tiang chi te kha pai mo ni chu ole damlo lu koi da deuh turania chuan kutle lamin anar me pinga kutle lamin khabeya doma ka in thok pek turania chuan romol pandeu chana thok pek hi hima atenom lo pha boka damlo ka a kan thok lo hianin apai mo ber chu damlo in thok adong ngei ti hriat nan damlo oma in sep kang turania chuan CPR hi apai mo em ya ol samte ya mi nunna chan thei ania wangin thiam a threm emeya chuan hei aya zaw zo ka hriat bel kan du ni chuan doctor te hena Sophia reng the ni ti te kha ni ta se o le lo hlok puya lo tang kai pui le nge ka pe se ni
helpline tv ole he video hi ilo hlok puya ilo tangkai puya ni chuan subscribe button kha khongai ni no click lo ni chuan mino click sak vela notification bell ka petin all ti khalo click le la video dang thazo kilo chan zel thin do nia